Mitaky zoane zay fa tsy manao grevy tsy manimba ny fananampajakana. Ny mandoro ny tsy mety film io mety may. Manimba tontolo iainana amin'ny grevy. Mila vahana hainga na problema raha ohatra ka tsy tianareo misy le korontana. Zay mangataka aminareo araha tena fitanifilaminana tokoa nareo. Hitana anazy misy azao. Mila vahaina androany le problema. Mila vahaina androany le problema. De milamina zay. Aisa presinareo fa tiara victime. Sahay ni lerantema lasa victime koa zay. Eka rolahy mialatsiny la manao zao direkta tapatapako zao ny tenako. De voalohany indrindra faly miarapatsika vaoka malagasy rehetra. Indrindra vahoaka ny toliara. Eto amin'ny communauté de Batalimena, zao ny teranay eto amin'ny tragnony région. Eto rahay mivola ny tenako. Zao fatako zao moa. Nanoa ny kapitany numéro 2 Pecto. Manao zao video en direct zao. Satria fanjakana seni mampialy vahoaka mitsinjo ngarasamy araky mitsinjo. Ka zahay tsy handefitsy. Zahay fa tsy hitsihitsy. Ary tsy handigny, ary tsy haligny zay famohana ofisialy zao. Fa ofisialy nay fa hilitsy aloha zay agnatin'ny commune io ao. Satria nareo mampialy olo. Vato baka ema ny tombo. Manakory tomboan'ny vato agnatin'ny irinanareo ao. Agnatin'ny vokatsy taratasy-tareo ao. Taloha zay nahitaky 2103. De raiky taloha larina lahazo 2048. Bakao natao aminay amin'ny CRLV nahazo 2098 numéro 2 Pecto. De raiky aminay 2033. Androany seni mahitaky 2103 no 2107. Efatsy avao ny dekalaziny lasa mandresy Larry Robert. Raha zay tsy enkegninay. Sana mientsegna nareo gendarme police, nareo mahiraikirahin'olo. Nareo raha toko tsy iliranareo, lasa iliranareo gendarme police miaramila. Nefa tsy dininareo hoe mijaly vahoaka reo. Ka anao koa ilali zao tsy fidimbahoaka, misy antony. Misy antony dikan'izay tsy avadibadiky. Zahay koa mahay miara-miasa fanjakana, fa tsy Larry avao mahay miasa fanjakana. Eto rahay, sana fa mientsegna nareo, sana zavy basinareo, zahay tsy agnenky, handay ro andalambe.
Handay safidin'olo vahoaka mitsindry Betanimena ampifokotany agny zahay hitao olo agny. Hangalaky ekipanay reo. Zay nifidy anay handesinay andala hirotsaky. Ary ho fatsigninay bureau. Anao tsisy meragny etoa. Anao tsisy meragny etoa. Ka magnataka andra fitram-panjakana zahay. Nareo mampialy olo zany laha ohatsy ka zay raha hisy zany. Satria maharary anay. Maharary anay zay olo tsy lany ataonareo lany zao. Partout à Madagascar, tu vas te dire là, ni hainai, ça me dit peut-être mena. Ça va vous n'aurez pas ta comme flosau. Ça va gâter nos hommes flosau. Là, on va te demander, mais sera route à l'antenne tuetu, mais sera simama l'antenne tuetu. Ça tient, faut que ça va me revoir. Na revoir ma piane na you. Like ça. Quand on a pas un demande ou. Mangira kira kiu. Là, tu vas t'en papa. C'est un rotem t'en tuetu quoi. Attends on revoir où. Ou ça va te tembahoka. Asisi na raw katong lano vo. Sa inyong tanong hotom tanan na tuyo. Hangalar na hafil na tanan na tuyo. Ulfat stiano na no tanong atan vo. Naradom na inman tanong hotaw. Siga sale kafa pifasa. Sambiat siga hananga sumutofi. Pasahay hananga na ifahoka. Fahoka na iraw kapelina na raw. Kapti sisa kwatsin sai. Panaraw kapasa pasa ulsiga. Hainay na daw hindi na lendo laman check sai. Tapel ko problema fa suwela sai artiandingi zany vocation officielle zay fa tapti zahay rolany pector rolany io ro apetsaky na eo zahay tsy magnenky raha maro sai mengarvena reo Koka sa fahitako any vokatsy dia mampiteny ny moana satria tamin'ny le résultat-nay tamin'ny commune tatoa zany ny fahitanay calcul azy dia 2103 tiahy numéro 2 de 2048 Telari Robert ny boaky tary tamin'ny CRMV nahitaky zany CRMV fa 2098 tiahy numéro 2 de 2033 tiahy ny numéro 3 Lari Robert ny boaka amizay nandroany tamin'ny CENI dia lasa 2103 tiahy de 2107 tiahy Lari Robert numéro 3 eo zany zahay gaga ho ino gn'antony fampialiagn'olo ato amin'ny commune Mitsindry Betanimena vagny tiany CENI hatao sa ino ka io zany tsy henkenay ankitsirano ary zahay tsy haligny ny résultat officiel zay aboaky ny tribunal administratif amin'ny janvier zao fa hisy raha mandreky ngeto amin'ny commune Mitsindry na misy zandaro na misy police na misy miaramila zahay le gadra zahay le vonoe fa safidy mbahoaky io tompoko tsy vonoe zao tsy arigarigany dalenka zahay commune Mitsindry tsy henkenay io tsy henkenay ankitsirano satria fampialiagn'olo vato baka eto i vato nitany CENI baka eto io vomaika gn'olo nangala bato na atraranay vato koa tegna betsinjaka amin'ny salle numéro 3
nampiasa karapanondro tabesa savy nampiasa karapanondro hosoky zay nanaovane sommation interpellative zay nataony huissier anagnanay io donné mikasika anio ary nalefanay raiky teo tany amin'ny tribunal administratif mbo tsy mivaly moa zany eto seni mahitaky vato efatsy be bevata aminay zato vato efatsy zany satria tsy zany safidy bahoaky ka ambarako eto sy ireo lambako iaby sy ireo staff ary agnatiny ty commune misy Betalimena ty fa tsy henkenay ary tsy henkenay tompoko lay sy tompoko vavy fa angao la lenta eto zahay